Remakeup da Chihui Khamataya Baobing Habda Khani Wiwang Tribal Now Makhaning Bing Churachandpur District Li Kanchok Kanjang Masabai Murada Indigenous Tribal Leaders Forum Nangawao Haira Moreli Haida Kalai Commandos Chihui Mida Central Security Haimi Kawai Kuki Long Na Ping Na Bo Haira Catholic Shervana same gender couples Pingli Sokami Mikawai Shillongwi Archdiocese na Kamayami Haira Lekyang Ator Aje the Tangkhul Express Wibao Ayonmazan Awungshi Chihui Inabami Dalay Bao Ping Maisa Inanganang Rumsa National Highway Li Khung Kawa Hapka Kano Malay Kawai Manipur Shokana Security Haiming Shida Gugi Groups na Border Shunghaura Gajing Awao Hairam Christmas Adamli Hapda Khani Wiwang Tribal Now Makhaning Ping Churachandpur District Li Kanchok Kanjang Masabai Marada Indigenous Tribal Leaders Forum Nangawao Hairam Imphal Kangpokpi Mao Highway Kala Imphal Bishnupur Churachandpur Shongfu Ditim Highway Li Kahap Malayla Zadbai Kawai Manipur Shokana Security Force Convoy Juhomi da Ayat Zadpoka Kala Gashong Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF Nathanda Churachandpur Aina Bishnupur District Matakwi Taribam Shumi Hairam Border Sil Gasamaram ITLF na Baumi Kashok Li Kahang Christmas Adam Hili Sheikh Hood Mi Kangai Leda Kalay Pao Shada Security Wiwang Tari Makanda Kanung Kanwa Kasali Chek Kajin Kasana Chidalay Churachandpur Wi Richum Nauping na District Wi Aina Makanchok Kawai Forum Chi Hang Matin Haira ITLF na Janpur Shokahai Atishur da Chihui Tarik Magada Katum Aina Twilaga Tarao Tarik Panga Washungda Tribal Now Makhaning Pingli District Chihui Aina Kanchok Kanjang Masang Sak Marad Chihaira Ngawao Kahai Chi NTTV Li Forum Chihui Minganing na confirm Saya Tarao Tarik Panga Aina Dangda Tribal Makhaning Churachandpur Li Leda Kalay Ping na District Chihui Aina Makanchok Paimara Kala Tribal Makhaning Ping District Chili Marazang Sak Mara Chidalay Lakawa Kuki Group Katay Aka na Kangpokpe District Alungli Emergency Shutdown Hot Haira National Highway 2 Li Manipur State Transport Zatpok Kahai Committee on Tribal Unity COTU Gala Kuki in Sadar Hills KISH na Makamya Pongshokta Kangpokpe District Headquarters Li Emergency Shutdown Sahaira Shutdown Kasach Li Matailak Aina Kangpokpe District Headquarters Li Sazada Tukan Ping Kala Lake Kalon Kam Ngasak Haira COTU Aina GISH wi volunteers ping na Kalashinaw San na Kangpokpi Highway Shongfuli Kagan Kari Sai Koro Chek Sadalay Churachandpur District wi Aina Tribal Now Makhaning Kanchok Kanjak Malay Ngasak Marada ITLF na Ngawao Kahai Ji Ayin mi Azingli Mangayi Manada Bishnupur wi Senior Police Officer na Mamaya Kangai Pongshoka Police Officer China NTTV Li Kahang Ayin na Jizu Kami Maningla Kibashi Kana District Wi Aina Mi Gashok Kazang Makam Paimana Forum na Gashok Kazang Kamta Kaleji Yang Sangkawai Sara da Officer China Hanga Yarik Junka Khangaja Karing Karak Ning Changa Kala Panit Adam Li Laysak Haupok Lishit Kawai Kasali Group Kaji Gatana Kamta Akon Mashok Ngasak Lakla Layda Laya da Police Officer China Hangsanga More Kala Tangnoble District Li Chingri Kawai More Wi Kuki Long Nauping na Gabo Sada Intia Shorkar Aina Yari Long Reina Political Twitak Matarang Laka Aina Dangda More Li Kalay Meitei Nauping Resettlement Pekar Makwiru no Jihaira Hangta Kalay Hili Tribal Council More GSO More Block More Wi Kuki Women Union Gala Human Rights More Youth Club Kuki Kanglai Luampi More Hiping Hina Kokka Sada Kashokna Achumna Gahang More Li Kashok Achot Chorgar La Mitia na Sorkui Laga Gahang Le Haira Gamantos na Myanmar mi Nisha Shikachin now Tukui Laga illegal Kuki immigrants na da Jitay correct la Shokhaira Jia
Jithada makamashung chan pao kami chingri kahai Sheikhu da long ping china hanga. More community leaders pingna hanto tap kayorna ping wivang paning mida leng non pam sakamata kachili Supreme Court order leya da Deng Noble District Commissioner na mamaya tu waji. Morally meeting now being wishing Masai Kahai, arrest state commandos being na Pampok Haira, the shock, the Kalaji Katakwi Alungli, Kami Kavai Shorkarli Bohaira. Commandos being China Atumi Barakli, Pamusa Kavai Shorkarli Boda Chimi Yang Sangni Akad Zakashi Shoklala, CSOs being G, na Mapumara Jihaira. SPI Morelli Commandos Haida Kalaji na Yari Kangachi, La Hapka Kano Leida Leji Haira. Atumna gahang ngazirut gahai shongfu koreli commandos pingwi kari ngashun ngaya kham kapam china yarwi apam ngachaplak aina haimi haira more SPI li haida khalai commandos pingchi kathak aina khutui mida yari li ngasothai kamai police aina central security haimi luji haira more we kuki long pingchina central Indian security li shit kasang kachi hangda Shitsanga kachi hangda commandos kalahiba chungri kahai treat ngasaya jihaira. Tampak vak arambai Tangkhul Meitei lepun kathali kutlai ngatanda zat ngasak laga ning kamong nawiwang aina guki zo CSO leaders pingli rimshang ringtat sada kalai china shorkari mijang mikai kasachi theya da kuki long ping china hangsanga. Catholic Church Akoka Bob Francis we Twitter atishurda. Mekaliali Catholic Church Shervan a same-sex globally sokami by Hara. Hangta Kalahi Mekalia we Archdiocese of Shillong we Adingli Maya Kamina. Same-sex global kajihi Shinau Aina Shinau Kala Mayer now Aina Mayer now Leishi Kangarokli Gahangna. Kala Catholic Church na Maya Kamia Tishurda Atumli Catholic Shervan na sokami mi paya. Ka hangda Kalahi Gatara Shagzat we sokamili Gahang Maning Mana. Shillongwe Archbishop Victor Laito na Gahang Maya Kamichi Church na Katara Shagzatli Kashur Otsin La Church na Shagzat Kamili Sokami Aina Ngatayam. Shillongwe Archdiocese 1943 Gum Hogapokna. Kala Chihui Azingli Catholic Lakani Tinghang Turukda Pangalang da Kalena. Itumna Tebai Roman Catholic Sherva Bingna same-sex couples Bingli Sokami mi Paira Kajihi Vatican Katana Bob Francis na Kamayami Gahaina. Bob Francis we John Porhi Ajahon Tarik Turada Jishetang Yarili Pongmiam. Katara Shagzat we Rejosli Mangaraicha Aka Mayernau Aina Mayernau Shinau Aina Shinau couples li Sokami mi Paira Vatican we Twitter Yarili Pongmia. Dignologies guitar shijin kui mamanda intiali highway dol kui kawai GPS aina sa kawai ngaran hairam. Kangacha arihon highway dol blaza slida kaleji masing luila GPS shijinda dol kangashai system si singra jihairam. GPS based system chi achu zinkuma mayogajang we aina singpokhaura the Union Minister Nidin Katkarina hanga. GPS Sichin Laga toll quickie kajihi traffic kangazi suida kangasagna road transport and highway minister nagahang toll kakwit haran shongfuli mangasam nganaw kawai kari we number plates machut kakwi odd mina masang la automatic aina kasawi system plate reader camera singlaga ministry jina pilot projects Rida dol blazasli kari kam lagang rai gabam minute jisha chuka gasai ka fast tag quick ra we aina kang rai adam suidada 47 seconds shika mangzangaji kat karina gahang luba 1.5 to 2 lakhs crore man kada we shongfully project quicka kawaila leidale juiwang musangla sarkar na bit mishok haura Projects Pingchi Building Operate Transferred BOT Model Highway Projects 1000 km Makalang Pingwina. Kalachiwi Bit Sakahai Adam Zinkuma General Election Remodel Code of Conduct Mahao Pokrang Laka Shokharajia.
Zinkuma we Sports Model Physics National Championship League Sharuk Kwika Khawai All Manipur Bodybuilding Association AMPPA na trial selection Sauki Dalai Ngahan Chili Zang Khawai Manipur Team Wiwang AMPPA na Rakara Tarao January Tarik Shini Tang trial selection Rumira Selection Ranye Ngashun Pungkani AMPPA Office Kumandambak Main Stadium Li Kwikaram Hangta Kalai 14th Men's and Women's Sport Model Physics National Championship 2024 Wiwangna Championship Chili Category Shini Junior Bodybuilding, Divang Bodybuilding, Master Bodybuilding, Juniors Man Bodybuilding, Juniors Man Sports Physics, Juniors Women Sports Model Physics, Ladies Women Sports Model Physics, Ladies Women Swimsuit Hipping Hizang Dalay. 14 Junior Mr. India 2024 Ngahan, Jinai Tamil Nadu Lima Kokmira. Ngahan Chi Maroon February Tarik Maguda Gatum Aina Haupoklaga, Tarik Maguda Pangada Aina Tangda Kupsangra. MPPA we Mingchan Sakahai, Kangareo Saikora, Trial Selection Chili Sharuk Kripaira. Ningasang Pinchina Atar Guard Singlagar, Rakawai MPPA Nang Hotalay. Juniors player he 2003 February Maroon Tarik Maguda Gatuntang, Lamaning Aka Chihui Tili, Kaparana, Zingum Maguda Akawi Azingli, Kapangkwira the All Manipur Bodybuilders Association with General Secretary Yumlampam Sunantana Baus Mishokra. Kayang Kakazali Kami Ari combination Aka Hangahai Zinkum we now Shinabini Kami India with Drug Regulator Central Drug Standard Control Organization CTSC owner Ben Sami Haira Hangta Kalahi Fixed Drug Combination FTC the Chlorophenaramine Milate Kala Phenylpherine Kamanat Arili Kahangna Ariji Kayang Kanghali Mida Aril La Ata Aina Semshoka REG Samkashok Pingna Atumi product Chili Hang Kamatin warning label FTC should not be used in children below 4 years of age. The Kabisang Palungra da Jizumi Haira. Itumna Tepai Doctor na Kabi Kami Mazangla. Doctor na Kabi Kami Mazangla Pharmacy we Aina Kwikabai over the counter Kayang Ari Zinkum Panga Mukaka Nationally Kami World Health Organization na recommend Masamana. Manipur People's Party MPP we Youth Front Pungvu Katar Kapang Haira. MPP Youth Front we President Arambam Karam Chitli Kapang Sang Haira. State Pungapalak Aina Kalay Adam Hili Pingpanglak Kahai Regional Party Kalay Derkar Sayada Katara MPP Youth Front we President Chinahanga. Party Officially Breast Meeting Hot the Gazip Chili MPP Youth Front we Pungvu Katar Ping Chila Wazanga. Garam Chit Nagahang Adam Hitaran Mayer Ngalawi Ot Ngurut Hak Matailak Aina Laydalay. Ping Pangla Gahai Regional Party Makalay Wiwang Itum Kasaktara Ngapang Dalay. Kalatri Kamay Ping Aina Kak Mazangla State Chorgar Hina Kika Masatuk Tura the MPP we Youth Katana Jina Hanga. Election Nganing Kangaya Jina Manipur People's Party Li Zangruno Gaji Hangda Party Jina Manipur Ritari Art Kalangashan Ngak Mira Gaji Tunashit Sahira. Manipur's Youth League Mayolwi Long March for National Regeneration Ajizimiksho Kapanga Tang Hapokhaira. March Chihui Zimiksho Kamate Aya Bishnupur Vashongda Ningtokong Gaiteli Yari Gazip Kwikaya Gazip Chili Abunpa Loop Ningtokong Aina Abunba Ningtong Kol Gaitel Loop na Makokmia. Abunba Loop Ningtokong we convener Hazenam Nungsibabu na kamatwili illegal immigrants na administration ngatay mi kawai boda kalay kiwiwang kala yari papta kawai kasatsanga Manipur li Chihui aina okturum kawai paung yaw mira da Manipur Youth League na Long March sa dagkalay Long March for National Integration the Ranye Ji Tarik Magkutang Haupoklaga Zinkuma Tarao Tarik Chiko Aina Dangda Vashungra Kalachi Manipur Tampak District Pangali Vapai Kawai Sadalay Manipur Angareti Yang Laga Naka Nauping Kishop Aina Dangda Zagkashi La Kalashikbai Ot Sakmasa Kawai Naga People's Union Infal NPUI na Saklak Aina Ngakaw Haira
Tambak shong khung khawa la kharam kaza taran zimik matun rang laka adazan washung hairisa khawai saluda union china hangdalai. Nya ding kazat masa phalungki kachina da union china hangsanga. Manipur tampakli zadda khalai nakana pingna zam la nisha sijin laga mazat phalung runu kachi union china hang haira. Adam phamana kachi theilaga chatpapha akha kichichawi riks nasara da union china hang mutin haira. NPU aina ya release kami Christmas nasaruno kachi la hang jipun dalai. Zadra gahai haptali tampak wak naka nauping liyan kasai kajipa chokhaira naka nauping na khangkaw sakawai NPUI na grievance cell la shomi dalai. Naga People Union Imphal grievance cell contact number grievance cell contact number being screen li chitaimi dalai. Intiali Tangkhul alungli coronavirus kagaza shashini hampangada khani chungasang sampang haira. COVID kagaza Tangkhul chia kha chungasang chi achikum me kharam tarik maguda akawi aina zadra gahai alungli mashing chungmai thui kachi ngasaya. Union Health Ministry we data atishurda Intiali COVID active case 3,420 kahaira. Data chi Saturday guptang aina dangdawi shankakui mi kishokna. COVID mimawrazu kapokwi aina Intiali kachi machine 5,33,332 kahaira. Intiawi COVID case murum ser laga 4.50 crore gazaya. Gazalaga pakwi kahai machine na 4.45 crore na. Gina 98.81% pakakwi rate na. Kala country kahai machine yang laga gazachiwi aina ti kahai fatality rate 1.19% li lay dalay. Ministry we website atishurda Intiali COVID vaccine 220.67 crore dose kapmi haira. Okatui abam ngatatay dali mataylak aina China Singapore kala COVID case chungasang teda States Union Territories ping assure kawai center na hang haira. WHO we bow atishurda three kahai kachang we aina ngatam laga zadra kahai zimiksho maguda jishet bi alumni okatui we COVID case 52% matai ka haira. Ishi the Tangkhul Express na yarili Christmas we legacy salam kami ay nang soda kachitay sali gaje vareshi we matay makeup kaje nitre kamiyon hiwi angran angye mabung pada sharu kwibay kawai ishi we pao kami adam kashina kang samsara tang we pao kami gumter turao tarik pangatang hawpok lira hawkapok we aina achurashunda TTE li kitomra dakla yari na tumni ningashi pongshok li shidda rakara adamni na tumi legashi kitom kami michin kawai bodale saikoru wiwang so kami Christmas coloring pa kamahaya kumter ngasarino latlida achiwi kamataya baubing Habda khani wiwang tribal now makhaning bing Churajanpur district li kanchok kanjang masabay marada indigenous tribal leaders forum nangawaw haira Moreli haida kalai commandos kuchimida Central Security haimi kawai kuki long na ping na bohaira. Catholic Sherva na same gender couples pingli so kami mi kawai shilong wi Archdiocese na kamayami haira. Achui bao hiling chang haira bao nganada kalai na tum sakorali ringapakala kamahaya zimikshong asarino.